Hey what's up, itu Bumbamu warga Kota Biren ya. Kita lagi di Jamun Kopi men. Seperti apa keindahan tempatnya dan kenikmatannya, yo let's check it out. Kok kenang kupi pancung lepas tak mangat bela asap raido. Sampai kita lagi duduk di Jamun Kopi. Jadi kalau misalkan ngebiren wajib sih datang untuk main kemari. Karena kenapa? Karena tempatnya tuh seperti ini. Lepas tak mangat bela asap raido. Ladong kenang samsu ladong maknum kenang. Lek tegak tak tarik takut ulai kenang. Tak kok ba kenang kupi pancung. Duk bineh laut bet tegak tak tegak umbung. Takat kupi pancung si kan kang lah sabo. Kenang kok ba sang hudip lagi lumpai hai pak wa miwa. Nebo kupi sikan bet beratat mameh takut mameh lagi sarukan. Santai bineh laut kenang kaca reben. Tarik kok ba nyan hai cukup beratat keren. Kok berat senang uronyo uro minggu. Ule tak tenang ban kenang balik samsu.